12. festival humora i satire okupio je aforističare i humoriste iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, zemalja regiona, a prvi put iz Hrvatske. Broj učesnika iz godine u godinu sve veći, rekao je predsjednik Bijeljinskog udruženja aforističara 1. april, koji je priredio zbornik Od danas do sutra. Sjećam se prvog festivala prije 12 godina, bilo je 8 učesnika. Nećete vjerovati, ove godine na plakatu je 38. Jedna je novost ove godine da sam uspio da dovedem 2 aforističara iz Europske unije, iz Hrvatske. Festival daje nagradu za najbolji aforizam objavljen u zborniku. Ove godine je dobio Nenad Ćurilić iz Loznice, satirično pero, a Ivo Mijo Andrić iz Zagreba i Rade Đergović iz Šapca dobili su nagradu za životno djelo. To je velika plaketa za doprinos satiričnom stvaralaštvu. Kažem, učesnika je sve više, u publici ljudi sve više. Mislim da ima smisla ovaj festival i što rekao ste vi novinar malo prije, i festival ušao u tinejdžerske godine. Ove godine satirično pero za najbolji aforizam objavljen u zborniku dobio je Nenade Ćorilić iz Loznice, a Ivo Mijo Andrić iz Zagreba i Rade Đergović iz Šapca dobili su nagradu za životno djelo, veliku plaketu za doprinos satiričnom stvaralaštvu. Đergović podsjeća da na ovom festivalu učestvuje već 10. put i da do sada nije iznevjerio ljubitelje humora i satire. Bijeljina je postala centar sveta što se tiče humora i satire. I uvek se radujemo ovde ne zbog toga što je publika fenomenalna, već i zbog toga što vidim svoje prijatelje koje inače tokom godine ređe viđam ili ih viđam na nekim susretima, ali ne u ovolikom broju. Znači to je prilika i da se vidimo, da razmenimo neka svoja iskustva, da razmenimo svoje knjige i da vidimo šta ćemo raditi u narednom periodu. Koliko vi imate knjiga u dosadašnjem radu? Ja do sada sam objavio 14 knjiga. Evo, pre 3 mjeseca je izašla moja najnovija zbirka aforizama koja se zove Srpska povratna informacija. I upravo sam ih delio svojim prijateljima, svojim dragim prijateljima koje nisam video. Nekima sam slao poštom, naravno. Nekima sam sada dao, neki će dobiti posle. I eto, to je prilika da razmenimo i iskustva i knjige i da se družimo. I sa publikom, i sa vama, novinarima, naravno, i sa publikom, tako da je ovo jedan divan događaj i uvek se radujem kad dolazim u Bijeljinu. Ovakvi festivali predstavljaju izvjestan presjek u kojem se vidi ko obrađuje koje teme. Aforizmi nastaju spontano iz sadašnjeg vremena, za što društvo u kojem živimo daje pregršt motiva za stvaranje, tvrde oni koji su realnu stvarnost odslikali u nekoliko riječi. Što se tiče aforizma satire, moram da vam kažem da, nažalost, pod navodnicima, naš aforizam je jedan od najjačih u svijetu, sigurno. Nije to još, što kažu, valorizovano, nekad su to bili Poljaci, sad su to sigurno Srbi. Ima čitava plejada naših aforističara koji su poznati u svijetu i priznati. Sad, kao književna vrsta, nažalost, još uvijek nije priznata kao najkraća forma i način izražavanja, ali ja se nadam da će i to doći da se ravnopravno uvrsti, ne znam, uz poeziju, uz pripovjetke, uz novele, ostale književne oblike, vrste, ali smo, što se toga tiče, stvarno. I drugo, nažalost, imamo jako puno razloga i motiva za to. U sređenim državnim sistemima gdje nema mnogo devijacija, deformacija, teško je biti aforističar, zato nema aforističara iz Švajcarske, nema ih iz Švedske i nekih uređenih sistema, kod nas gdje god se okrenete, koji ima imalo oštro oko, ima oštru olovku i sve to prenese što vidi na papir, ima još taj Božji dar da to sve na jedan divan način pošalje poruku humorističnu, satiričnu, zavisi kako se ko nađe, to je to. Da nam pošaljete sada našim gledalcima neku vašu onako aforističnu poruku? Pa evo, recimo, ko kaže da smo mi siromašan narod, sa ovoliko sirotinje ne može se pohvaliti mnogo zemalja. Evropa nam je poslala spisak za ulazak u Evropsku uniju, pa evo sad moramo sve po spisku. Mi imamo toliko gladnih da je prosto došlo do prezasićenosti. I evo recimo 1, 2 ovako malo erotska. Razlika između Bermudskog trougla i bračnog trougla je u tome što ko uđe u Bermudski trougao nema ga, ko uđe u bračni trougao ima ga. Bila mi je crna tačka dok nisam
stavio recku. Aforizmi su nekako najpodesniji za način života koji mi živimo, a to je uvijek neka brzina i podesni su upravo u vremenu kada mi nemamo vremena baš mnogo da sjedimo, da razmišljamo, nego moramo sve da radimo u hodu zbog tempa života i onda upravo zbog toga kratka forma, onda i ljudi baš nemaju vremena upravo za drugačije forme i onda oni možda su najefektniji, a samim tim pisanje aforizma je veliki izazov jer da bismo mi morali napisati, moramo pogoditi u centar u jednoj ili dvije rečenice što je jako teško. U drugim oblicima možete nekad i promašiti pa ići izokola, aforizmu baš morate pogoditi u centar. Tako da je to posebna specifika aforizma. Nedostaje zdravog humora među ljudima, priznaju aforističari, ali napominju da je Bjeljina postala riznica srpskog humora i satire. Humora ima verovatno mnogo manje nego satire i potrebe za satirom. Živimo u jednom zaista smutnom vremenu u kome više nije ništa smešno. Sve je, rekao bih, i dramatično i tužno, ali nije to posljedica onoga što se nama događa, što je pre svega naša zasluga. Tako je u celom svetu. Kako vidite, ceo svet je ne samo zaslužio oštru, britku satiru naših i svetskih satiričara, nego je zaslužio i verovatno dramatične primjedbe koje bi trebalo da imaju možda ne samo satirične, nego i politički karakter. No o tome ne treba tako ozbiljno govoriti, pošto se, evo, nalazim ovde u Bijeljini, ja mislim da je ovo 10. put. Bijeljina je na svetskoj, rekao bih slobodno, mapi humora i satire postala veoma važan grad, važno mesto i srpska varoš. Vidimo ovde dolaze zaista veoma značajni ili čak najznačajniji srpski humoristi i satiričari, a znamo da srpski humor i satira veoma se dobro kotiraju na svetskoj i evropskoj mapi, posebno naravno beogradski aforistički krug, a sa njim i svi ostali. Mi imamo u ostalom i jednu predistoriju ove današnje satire koja je veoma bogata. Setimo se samo Sterije, Nušića, Viba i da ne pominjem ostale koji su nam, čini mi se, doneli veliku vrednost ne samo da bi nas zabavili, nego i da bi probudili u nama izvesni književni ukus i odnos prema jednom važnom društvenom žanru koji se zove satirom i humorom. Festival je još jednom opravdao postojanje. Zajedno sa njim rastu i aforističari, kao što se i publika iz godine u godinu uvećava i postaje značajan dio ove manifestacije.